inkuru y'incamugongo, inkuru ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, ikaba ari inkuru yamenyekanye ku wa 26 z'ukwezi kwa 12 2025 isaha y'isa 5 z'ijoro n'iminota 22 nibwo iyi nkuru yaje kuza kuba yamenyekana. Mbere na mbere twaganishije umuryango wa nyakwigendera ndetse n'igihugu muri rusange, kubera ko uyu nyakwigendera witabye Imana, ire ngo muri kubona ko yakoraga n'ubundi mu ishami rishinzwe umutekano mu muhanda, ubwo ndavuga Rwanda National Police. Hanyuma amakuru nje kuba nabagezaho ni amwe mu makuru avugwa ku rupfu rw'uyu mupolisi, bivuga ko yaje kuza kugongwa na moto ubwo yari ari mu kazi, hanyuma rero bimuviramo gupfa. Benshi mu bantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bibaza bati byagenze gute, mutubwire, ese yagonzwe kubera iki? Ibi ngibi rero byaje kuza kuba byabera mu karere ka Kayonza, ubwo ni mu ntara y'Iburasirazuba. Niyo mpamvu njana kugira ngo mbe nabagezaho iyi nkuru. Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, reba neza ku ijambo subscribe, ubundi ufungure n'inzogera, tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Hagati aho ngaho tubifurije no gukomeza kugira umwaka mushya muhire wa 2026 uzababere uw'imfura mu yindi myaka yose. Mu karere ka Kayonza, umupolisi wari mu kazi yagonzwe n'uwari utwaye moto ahasiga ubuzima. Nyakwigendera yari amaze igihe gito yinjiye mu mwuga w'igipolisi, ibintu bibabaje rwose. Iyi mpanuka rero ya moto yatwaye ubuzima uyu mupolisi wari mu kazi yabereye mu muhanda w'igitaka wa Buhabwa, n'ubundi uherereye mu murenge wa Murundi, akarere ka Kayonza, agana isaha y'isa 7 z'ijoro ryo kuri Noheri, ubwo nyine ni kuri 25, kubera ko iyi nkuru yamenyekanye kwa 26 z'ukwa 12 2025, n'ubundi isaha y'isa 5. Kuvuga ngo bamwe mu bo mu muryango Habugusenga Jean cyangwa se Habugusenga John babwiye ikinyamakuru umuseke.com cyandikira no ku butaka bw'u Rwanda ariko kandi gifite n'ubuzima gatozi. Babwiwe ko nyakwigendera na mugenzi we bari mu kazi ko kubungabunga umutekano, hanyuma rero ngo umumotari aturuka inyuma ahetse umugenzi aramugonga ahita yitura hasi. Abantu bagiye batandukanye bakomeje kwibaza bati ese yabishakaga, ese yamugonze ku bushake, bimeze gute? Mwe mu bari aho n'ubundi ibi byabereye yagize ati abatabaye bahise bamujyana kwa muganga basanga yaviriye imbere kuko urubavu n'umusaya byari byangiritse bikomeye. Akavuga ko kandi mu makuru bahawe yemeza ko umumotari n'uwo yari ahetse bombi bari basinze, ndetse ko na motari yakomeretse akaba arwariye kwa muganga. Kugeza kuri ubu ngubu niyo makuru ahari, ariko kandi CIP ariko kandi yavuze ko PC Habugusenga bamujyanye mu bitaro by'umwami Faisal agihumeka ariko arembye, yapfuye kuri uyu wa gatanu. N'ubundi umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Hamdon Twizeyimana avuga ko nta makuru arambuye y'urupfu rw'uyu mupolisi afite, usibye
kumenya ko yakoze impanuka. Ati ntabwo ndayamenya, mu kanya rero ndaza kuza kuba mbabwira. PC Habagusenga John yari afite imyaka 21 y'amavuko, akaba ari mu mubare w'urubyiruko 1900 ruherutswe kwinjizwa muri polisi y'igihugu mu minsi mikeya ishize. Yakomokaga mu mudugudu wa Kibirizi, akagari ka Rwotso, umurenge wa Kibirizi, akarere ka Kayonza. Mu muryango we bavuga ko umurambo uri mu buruhukiro bw'ibitaro by'umwami Faisal. Ni ibintu bibabaje, tuboneyeho no kwihanganisha umuryango ndetse n'igihugu muri rusange. Birababaje kwinjira mu kazi mu minsi mike cyane, yiriwe icyizere, ariko bikarangira witabiyemo Imana uhasize ubuzima. Ndakubwira abantu, babwira ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi. Byanga byakunda, iherezo ry'umuntu n'ubundi rigomba gusohora mu gihe gikwiye kandi cyagenwe. Ubwo Uwiteka washimye ko agenda yarazi impamvu, ariyo mpamvu rero ndakubwira abantu, nkababwira ngo umuntu yakurwanya, umuntu yakora ibishoboka byose kugira ngo akuvutse ubuzima, ariko ni ukuri igihe cyawe kitageze ntabwo ushobora kuva kuri ino si. Rero Jean witabye Imana, ntekereza ko igihe cye cyari cyageze, kubera ko nta muntu n'umwe uzigera ava kuri ino si igihe kitageze, ahubwo ni uko Uwiteka ariko aba yabishimye. Rero twihanganishije umuryango we, mukomere, muhumure. Imana y'amahoro, Imana nyir'ihumure ryose ibahumurize kandi ibakomeze. Mu by'ukuri ubusinzi bivugwa ko aribwo bwateje impanuka, ngira ngo ubwo hari no kuri Noheli, kuko mwabonye ko abantu benshi barasinze, bamwe baragonga, bamwe nyine mwabonye ari ibintu utamenya. Nibaza Noheli kuki abantu bumva ko ari ugusinda, ari ugushyira ubuzima bwabo mu kaga, ari ukora ibintu bitari bisanzwe. Abantu bakwiye kuba abajene, bakamenya gufeta iminsi mikuru uko bikorwa. Ntekereza ko gufeta iminsi mikuru ntabwo ari ugukora iby'ubusazi, gukora ibindi bintu bitari sawa. So mu mwundi rero mbashimire kandi mbifurize no gukomeza kugira ibihe byiza. Imana ibarinde.